Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba Titekamanzi official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho buri wese aherereye hano kuri iyi si, by'umwihariko mwebwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero tugarutse nanone kuri P Network cyangwa se uyu mwanya P Network. Uyu mwanya rero tugiye kuganira iki? Tugiye kuganira ikintu gikomeye. Itariki 31 z'ukwezi kwa 12 hari ikintu kitezwe gikomeye tutaramenya ariko gifite icyo cyerekana. Hari impamvu ebyiri zishoboka zerekana ko Open Mainnet ishobora kuba kuri izi tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Ibi bintu benshi twagumye kubirenza amaso, ariko ibi bintu bishobora kuba birimo ikibazo. Impamvu ya mbere ngiye kuyibabwira. Impamvu ya mbere nuko hakomeje gushimangirwa itariki ntarengwa ariyo 31 z'ukwezi kwa 12 2024, kuba buri muntu wese ufite KYC yayisoje, no kuba umuntu wese utarasoza mainnet checklist yayisoje. Atabikora agahura n'uruva gusenya nyuma y'iyo tariki. No kuvuga iki? Nukuvuga ngo iyi tariki irasa nk'ishema ikintu gikomeye. Nanjye natangiye kuva ku izima, najyaga numva wenda ari umwaka utaha iki. Natangiye kuva ku izima kubera gukomeza gucukumbura amakuru kuri iki kintu cyo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Reka nanjye mfatanye nawe twibaze ngo kuki inshuro nyinshi bakomeje gutsindagira ngo muntu ufite KYC tariki ntarengwa yo kwisoza ntuzageze 31 z'ukwezi kwa 12 2024 ukifite, kandi iyo tariki uzabe wasoje mainnet checklist za ntambwe 9 zose. Ikibazo nibaza ni iki ngiki: abantu bari mu gukora KYC mu cyumweru kiri imbere, ubwo ibyumweru bibiri bizaba bishize, migration igomba kuba nyuma y'iminsi 14. Abantu bakiri muri tentative ariko KYC bayisoje n'umunani bawuvivuye. Aba bantu bose murumva ukuntu migration zigiye kuba umusubirizo jugujugu. Sinzi niba iki kintu mugitekereza. Mwitangazo mu kiganiro giheruka, mu kiganiro nimero 120, nimero 120, twabonyemo ko muri ririya tangazo ibigize ririya tangazo harimo ko bagiye kujya batanga migration, bagiye kuzitanga ku bantu bari bafite za tentative, ku bantu bafite biriya bibazo KYC zigiye gufunguka bagiye bazikora, biriya bibazo by'uko KYC zitakundaga. Ibi bintu byose murabona hari ikintu bihatse. Iki ngingo ndagira ngo mwe kwirenza amaso. Izi tariki 31 ishobora kuba ari itariki ya kasamutwe ku kintu cya Open Mainnet tutaramenya, ariko iri hubi badushyiraho, iki gitutu badushyiraho kikaba ari ikintu, akaba ari ikintu cy'ingenzi baduteganirije. Nyamara umuntu burya ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Naha rero abantu birara bakijyanisha uko biboneye, ahantu hashobora kuzavumbuka ikintu. Ndi mu bantu bajyaga barwanya iyi tariki y'uko Open Mainnet izaba, nabiterwaga no kubona ibibazo tugifite muri Open Mainnet. Reka tubyumve mu ngingo ikurikiyeho. Ingingo ya kabiri, igihamya cya kabiri kigaragaza yuko Open Mainnet ishobora kuba kuri 31 z'ukwa 12 cyangwa nyuma yaho gatoya, ariko iyi tariki yo nakasamutwe umuntu uzaba atarasoza ibi bintu KYC na Open na Mainnet checklist. Igihamya cya kabiri nuko imibare yasabwaga kugira ngo bitarenze 2024 Open Mainnet yaba abantu bakoze KYC nibura miliyoni 14. Iyi mibare ndabamenyesha yuko yamaze kurenga, ahubwo ikomeje kwiyongera. Iki ni ikindi gihamya, kuko hari raporo turi mu kubona zigaragaza yuko iyi mibare ishobora kuba imaze kurenga. Wenda abantu hari ibintu umuntu avuga abantu bakamuzomera,
bakavuga batari ku nkawe ibyo ngibyo ubikura hehe ibiki. Reka mbabwize ukuri, ibi bintu nge ntabwo mbishira amakenga, ibihamya byo birivugira, ni byinshi cyane. Ahubwo ikibazo abantu babifata bati, ngewe nawe dukurikije abantu bamaze gukora KYC, dukurikije migration zirimo kuba mu kanya, hari ahantu nciye iryera nuko imibare ndimo kuyibura, ariko hari ahantu naciye iryera imibare ya KYC zimaze gukorwa yuko miliyoni 14 zirenga. Hanyuma hakaba hari imibare ya migration zimaze gukorwa. Si ibyo gusa, ahubwo hakaba hari ntago nyibonye neza, ariko nayirabutswe. Hakaba nukuvuga ngo buri masegonda, cyangwa se yego buri masegonda hakorwa migration zingana iki. None ugasanga ecosystem payi imaze kwakira zabaye migrated nizimaze na KYC zimaze gukorwa, ni ibintu bigaragaza yuko nta gisibya ya ntego bari bihaye yo gukora open mainnet yabaho, abandi bakagenda baza biyongeraho nta kibazo. Ntari nibagirwa nsoreshe iki kintu, ubwo reka mbasubiremo neza. Icyambere, igihamya cyambere, ari igihe umuntu avuga amagambo menshi wenda ntibafatemo ingingo. Igihamya cyambere kigaragaza ko open mainnet ishobora kuba kuri izi 31 z'ukwa 12 cyangwa se kuri muri 2024 mu kwa 12, nuko bakomeje gushibangira itariki ntarengwa yo gukora KYC no kuza open mainnet checklist. Icya kabiri ni imibare yasabwaga ngo iyo open mainnet ya mbere ibe yaba yamaze kurenga miliyoni 14 bamaze gukora payi zikaba migrated. Ibi ngibi byararenze, ni ikindi gihamya gishoboka kigaragaza ko bishoboka yuko open mainnet bitarenze uyu mwaka yabaho. Kandi ukwezi twakugezemo, none tuvuga ngo mu kwezi kuri imbere, no, twakugezemo. Nsoreshe iki kintu, umuntu wese ukora lockup, ibi ngibi ni ugufasha payi kwa team kugira ngo payi zagira agaciro kari hejuru cyane, cyangwa se cya giciro twemeje cy'ibihumbi 314,159 by'idolari kibe cyashimangirwa. Buri wese ulokinga arasabwa kulokinga payi nyinshi. Inama nagira buri wese nuko ya lokinga 90%, agasigaza 10% zizamukorera umuti kuri buri lockup akoze yose, akalokinga 90%. Ibi bizatuma payi zijya ku isoko ari nkeya, bitume ku isoko zibura, zigire agaciro kari hejuru, ku buryo uzaba ufite payi imwe ukaba wakwicara ukigaramira ya yindi ushobora kurya n'imyaka 5, urya neza nta kibuze kandi igakora. Rero buri mupayiniye ndamusaba ngo, kandi iki ngiki nacyo mukimenye, iyo wakoze lockup hanyuma payi zawe zikaza kwimuka, icyo gihe direct uba ushobora gukora indi lockup ya kabiri, hahandi muri lockup configuration kuri step ya 4 uba ushobora guhindura lockup yawe. Rero ndasaba ko mutahindura mwoyongera muyigira mulokinga nkeya aho muyigabanya, ahubwo mwayihindura muyongera. Byaba na ngombwa umuntu lokinze payi bwa mbere akarokinga 100% kumara imyaka 3, hanyuma lockup ya kabiri cyangwa se akarokinga 10% da kumara imyaka 3, 90% zikazamara imyaka 3, nibwo uzunguka cyane, ni nabwo mining rate yawe, umuvuduko wiyongera mu igihe mining. Hanyuma bwa kabiri ukarokinga 100% kumara imyaka 3, yego. Noneho bwa gatatu ukarokinga nanone 90% kumara imyaka 3, kandi ukajya ugenda ukajya muri wallet za zindi zimutse, za zindi ziri kuri available wemerewe, ukaba wakongera nazo kazirokingaho kugira ngo ugire lockup ya kabiri. Ibyo byose byongera umuvuduko wa payi umininga ku isaha, kandi bikakongerera amahirwe yo kuzunguka payi nyinshi, kubera ko open mainnet niba trading izatangira nayo, za mashini zikora trading zizatangira
hanyuma payi zacu batangire kuzicuruza, ya nyungu utangire kuyibona ihambaye. Ndagira ngo rero nsoreze ahangaha, nibyo ngibyo nababwiraga. Ibiganiro nakagaruka, kandi ntugakura urushinge kuri channel Titekamanzi Official, ahubwo niba ukeneye gukomeza kubana natwe mu makuru meza kandi menshi kandi afite ibihamya bifatika, kora subscribe, niba ngombwa kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification ko ikiganiro kihageze. Dukomeze kubaka uyu muryango wa Titekamanzi Official kuri YouTube channel, ibagezaho amakuru ya payi y'impamo tuba twacukuma. Ntago twebwe bakugezaho amakuru y'amapapirano, no, ahubwo nareka ikiganiro kugira ngo mbagezeho ibihuha bya bindi byo kwirukanyira ngo views ngo nkunde ngo batancika. Muzarori ntago itangazo risohoka ngo ngiye ngo mbite ndivugaho, mbanza kurisoma nkaribyumva nkarisesengura neza, nkabagezaho amakuru yaryo neza, nizeye yuko mbahaye amakuru afatika. Murakoze, mugubwe neza.